Like kan yautali ki post DSC is Kasihel district. Kublai yapi ki perlu perjor baro. Ya kan ke video ngadon ya kapan mara HP ha kabai dei bari kam ki balai. De nengkong perlok ngas ngoban kentu yapi kamtam ya kitu ki barang tamai. Lada piklam par subscribe ya kan ke channel. Pila ban subscribe kenang ba penyo ya ki video ki barang tamai. Bara kuju ko por kum kana jingya kersan lang ya kan ke channel. De lengba ke jingya kersan ke jong pi dak ba penya like ya share ya kan ke video berkum juru ba penya subscribe ya kan ke channel. Kanang la ban yai pen mi shu ya ki wei ban ki video ki barang tamai te kumni perlu kelam dapan slim ngan poisa kate ka banta ka Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner District Selection Committee is Kasihel District Shillong kat kum ka advertisement ka ba 8 mi ka lai phoi tarik banai March arajar arpun riu ngan puli ka notification the District Selection Committee is Kasihel District Shillong invite online applications for citizens of India who are permanent resident of East Kasihel District, Meghalaya only. The katkum ka notification ka District Selection Committee East Kasihel ka code online application na kapanta ki post jong ka DSC tang na kapanta jong ki candidate ki basyong basa apo ka District East Kasihel ki post kilong kumne harum. Sir nomor banikong name of post Assistant Enforcement Inspector kini kidan artili ki post di kategori kinlong tang jong ki khasi lane jaintia artili kacing sinom takan ka post kan long haka level 5 ki kadan puli ban apply ketika post ki ban pendep ya ka kelas 12 sajrong HSSLC pass nang ta ka post ren barba ar name of the post enforcement checker ki number of post jong kaneka post kinlong southly ki kategori break up of the vacant post kinlong kawai na kamta ka UR kategori barlai teli na kamta jong ki khasi jaintia lane garu kategori kajing siu kan long haka level 4 ki kadan puli ban apply ketika post ki depan pendap ya ka kelas 10 sajrong ka post ren barbalai name of the post mandal under the Deputy Commissioner is Kasihel District. Number of post kan long lai teli ki post ki long tang jong ki khasi jaintia lane garo lai teli kajing siu kan long haka level 3 ki kadan puli ban apply ketika post kan long ki depan pendap ya ka kelas 10 sajrong berkum juru ki depan pendap ya ka DTP course komputer ka post real number pasau ketika post record keeper ka number of post ka way tang na kamta jong ki UR kategori kajing siu kan long haka level 3 ki candidate ki depan pendap ya ka kelas 10 sajrong ban apply ya ketika post ka post number pasan ketika post copies ka number of post kan long southly ketika post kedai na kamta jong ki UR kategori ka way bat jong ki khasi jaintia lane garo lightly kajing siu kan long haka level 2 ka kadan puli ki depan pendap ya ka kelas 10 pass ka post sira nomor ban reu ketika post jong ka manual assistant ar post na kapanta jong ki inspector of legal metrology bat kawai ka post na kapanta jong ki assistant controller of legal metrology kanong lai teli ki post de kawai na kamta jong ka UR kategori ban ar teli na kamta jong ki khasi jaintia lane garo kategori kajing siu kanong haka level 2 ki kadan pudi ki depan pendap ya ka kelas 10 sajrong kanero ka age limit kan long khat pras nam hadu life hours nam bat kandon ya ka age relaxation ka basan nam na ka mata joki SC bat ST kata kan long hadu life punya nam ka by apply na ka mata kan ka post kan long shispa tangka ka we ka post ka last date pan apply kan long haka shitarik jo panai me arajar arpun reo di kitu ki perlu ki baklam bat apply de lada pidon ya kamon de salai no forward ban apply kanang ba kanum lapkut kapor de na kam ta ka jitu company pila ban download ya kana notification ban sebu ya ka link hapo jong kaneka description de tangkom ta perlu in second pan akawai pan ka video kublai sibun